Breaking news ndabasuhuje abari mu masaha ya mu gitondo abari ku gicamutsi ndetse n'abari mu masaha ya ninjoro biterwa n'ingenga bihe yaho uherereye. Reka nongere mbasuhuze anariko mbaha n'ikaze mwebwe inshuti zacu zakadasohoka tudahwema kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha. Reka mbabwire ngo muraba agaciro gakomeye mwebwe mwaba mwaramaze kugira gucya mugakanda subscribe. Nibutse nawe utari wabikora kubikora akakanya kugira ngo buri gihe cyose dusize inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kunogerwa mu makuru atandukanye meza n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha. Dore ko ariho usanga amakuru yizewe, ya makuru aba azira ibihuha, ndetse by'umwihariko turaza kuba twabanyuriramo zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twakibandaho. Ariko nyemerera untize umwanya mutoya turebere hamwe ibiba byavuzwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye guhera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ku mugabane wa Afurika no ku mugabane w'Uburayi, dore ko dufatanya n'amatsinda yacu y'abanyamakuru kugira ngo tubashe kugutarira izi nkuru, tukabasha kugusesengurira akantu ku kandi ku makuru aba yagiye abakasa mutwe. Reka twuse cyane tudatinze tukubwire ko hano mu gihugu cy'u Rwanda turaza kukubwira ko Musenyeri Mugisha Mbanda yabashe kuba yatabwa muri yombi. Ni Musenyeri rero wacuye igihe wabashe kuba yakeguzwa n'umuyobozi mukuru wa IR. Kugeza ubu ngubu rero uyu Musenyeri akaba ashinjwe ibyaha bigiye bitandukanye, harimo nko kwigwizaho imitungo akoresheje itegeko, ndetse by'umwihariko akaba yarigwijijeho imitungo itandukanye, harimo nko kuba imirima igera kuri hegitari zigera kuri 20, imirima iri mu karere ka Musanze ndetse no mu karere ka Gicumbi. Kugeza ubu ngubu iyi mirima ikaba yaratewemo ubwatsi bwo kugaburirwa inka ze, ndetse by'umwihariko akaba yareguje abayobozi bagiye batandukanye mu buryo bunyuranyijwe n'itegeko. Turaza kuba twakubwira ko nanone hano mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bikomeje kusubira irudubi nyuma yuko abayobozi bo mu karere ka Muhanga bakomeje kwinubira ihwitugwa rigenda rikorwa n'abayobozi bagiye batandukanye. N'abayobozi rero barimo ba gitifu b'umurenge ndetse n'ab'utugari bakomeje kwinubira ihwitugwa ryabo, ndetse by'umwihariko bagakeka ko haba hari ikibyihishe inyuma. Uyu mumeya rero usanzwe ayobora aka karere ka Muhanga yatanze umuco kuri iki kibazo cyari kimaze iminsi kiri kwinubirwa n'abayobozi bagiye batandukanye, ndetse turaza kuba twagusesengurira ibingibi. Naho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje nyuma yuko umutwe mu 23 wigaruriye Minova. Ibintu byongeye guhindura isura, aho Minisitiri w'Ubutabera yategetse amadini yose kuba yatera isengesho risabira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko yagaragaje neza ko ingabo z'igisirikare cye FARDC zimaze kuba zarambirwa ku rugamba, aho kugeza ubu ngubu zitangiye kugenda ziyazinga mu maguru, ndetse by'umwihariko zikabasha kwiruka ku rugamba, aho rero zitagishoboye kurwana. Ngigisigaye nuko basengera igihugu cya Kongo, ingabo z'abawazarendo ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC zikongera kuba zatora agatege. Ibingibi biravugwa mu gihe mu Kimoka harimo gupfira abarundi benshi cyane barimo kwihambira ku rugamba, kubera ko nabo bashyiriweho igihano cy'imyaka igera kuri 30 ku muntu wese wirukanze ku rugamba, dore ko bategetswe kurwana umuhenerezo ndetse bakarwana gupfa no gukira kugira ngo batabasha kuba bahabwa iki gihano. Ndetse kugeza ubu ngubu aba barundi bakomeje kugenda bizirika ku rugamba, nibo bari gukomeza kugenda bajugunwa ku w'amazi, ndetse bakabasha guhita bicwa mu buryo bwihuse cyane n'uyu mutwe mu 23 ukomeje kwigira karaha kajya hariya mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko wamaze kugaragaza ko inzira zose zijya n'iziva Goma wamaze kuba wazifunga, ndetse by'umwihariko ukaba wigaruriye utundi duce nyuma yo gukaba Minova. Kugeza ubu ngubu ni ibintu biteje impunkenge cyane ko umujyi wa Goma ushobora kuba wahita ujya mu maboko y'izi ntare za Sarambwe. Ibintu byahita biteza ikibazo gikomeye, dore ko politike mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bituranyi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanzuye ko umutwe mu 23 nuramuka ufashe umujyi wa Goma, ibi bihugu byose bigomba guhita bihagurukira icyarimwe mu kuwugwanya, ndetse bigahita bikora iyo byabaga mu kugira ngo bibashe kuba byahita biwukura ku butaka bwa Kongo. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yamaze kuba yasinya amasezerano agiye atandukanye ndetse n'amategeko abuza nakuraho abimukira hariya ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kugeza ubu ngubu Perezida Donald Trump nyuma y'uko amaze kurahira mu masaha 8 yasinye amategeko agera ku 8 ndetse by'umwihariko asinyamo amategeko abiri akomeye cyane, harimo nko kuba yikuye mu muryango wa OMS, ishami rishinzwe ubuzima ku isi. Kugeza ubu ngubu ni ibintu byateje ikibazo cyane, ndetse ibigo bimwe bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kutazongera kubona amakuru mpuzamahanga kugira ngo zibashe kuba zakwita ku barwayi bari hirya no hino ku isi. Ni ibintu byateje ikibazo cyane nyuma y'uko asinye irindi tegeko rikomeye cyane rifungura abantu bagera ku 1500 babashe kuba bacakirwa mu myigaragambyo 2022 ubwo yatsindwaga mu matora. Ikaze mu makuru arambuye, muze turebere hamwe biba byagiye bivugwa hirya no hino ku isi. Reka duhere hano mu gihugu cy'u Rwanda nanone, aho twababwiye ko Musenyeri Mugisha Mbanda yabashe kuba yatabwa muri yombi. Kugeza ubu ngubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kuba rwatangaza aya makuru ko rwataye muri yombi Musenyeri Mugisha Mbanda nyuma y'uko akurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'uko umuyobozi wa EAR mu gihugu cy'u Rwanda yabashe kuba yakeguza uyu mugabo Musenyeri Mugisha Mbanda paruwasi ya Shyira. Iyi niyo paruwasi yarasanzwe ayoboye mu gihe yari akiri ku butegetsi, ndetse abasha kuba yatanga n'umucyo ku bibazo bigiye bitandukanye byari birimo kugenda birangwa muri iyi paruwasi ya Shyira. Ni Musenyeri rero ubusanzwe ayobora EAR mu gihugu cy'u Rwanda wabashe kuvuga ko ubu ngubu hagiye kuba hatangira iperereza kuri uyu Musenyeri Mbanda, ndetse by'umwihariko akabasha kuba yagyozwa ibyo yakoze, ngo ni ibibazo bijyanye no kuba yarashatse kwigwizaho umutungo nk'uko bigaragara mu nyandiko zigiye zitandukanye z'abapasiteri, aho yagiye yeguza abapasiteri bagiye batandukanye. Ndetse kugeza ubu ngubu ikigo gishinzwe kugemura amagi ku bigo bigiye bitandukanye by'iri dini byari cyarahariwe umugore we. Kugeza ubu ngubu izi nkoko zabyaraga aya magi zari z'uyu Musenyeri Mbanda. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bibabaza bamwe mu bapasiteri, ndetse bikavugwa ko harimo amanyanga menshi, ndetse hegitari zigera kuri 20 z'uyu mugabo zabashije kuba zahingwamo urubingo rwagaburirwaga inka ze. Izi hegitari rero yari yaraziyitiriye kandi ari iz'idini mu buryo bwo kugira ngo akomeze kugenda azihingamo ubwatsi bwo kugaburira inka ze, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Amafaranga y'idini akagenda anyerezwa mu buryo bugiye butandukanye. Ibintu rero perezida cyangwa se icyo twakwita umukuru w'itorero EAR mu gihugu cy'u Rwanda atarebeye agahita akura Musenyeri Mugisha Mbanda kuri izi nshingano, ndetse kugeza ubu ngubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwahise rutangaza ko rwamutaye muri yombi. Nanone hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga hari bamwe ba gitifu batifuza ihwiturwa barimo kugenda bakorerwa, ndetse by'umwihariko n'abo tugari bakagaragaza ko barimo kugenda bakorerwa ihwiturwa ndetse n'ikurwa mu buyobozi rya hato na hato bitanyuze mu mucyo nk'uko bigaragara mu nyandiko y'akarere ka Muhanga. Twababwiye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye kudogera nyuma y'uko umutwe wa 23 wigaruriye agace ka Minova. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu rero biteje impungenge cyane nyuma y'uko uyu mutwe wabashe kuba wakwigarurira uduce dutandukanye mu duce tugera kuri 5 tugize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Utugera kuri 4 wabashe kuba watwigarurira, ndetse by'umwihariko ukaba urimo kugenda utugenzura. Kugeza ubu M23 yigaruye Minova nyuma y'uko habaye intambara ikomeye cyane hagati y'uyu mutwe ndetse n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu ngubu zivuga ko nazo zigomba kuba zakomeza kurwana umuhenerezo, ibintu bikabasha kuba byasubira mu buryo, hasigaye zikabasha kuba zakigarurira aka gace ka Minova, nubwo ari ibintu ubona ko bitagishobotse na gato. Naho Minisitiri w'Ubutabera we muri icyo gihugu yategetse ko hagomba kuba amasengesho kuri buri dini ryose, haba hano mu gihugu cya Kongo ndetse no hanze yacyo, ngo hakaba amasengesho yo kuba basabira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo kibashe kuba cyatsindiye intambara. Ni nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutabera amaze kubona ko igihugu cya Kongo kitabasha gutsinda umutwe wa M23 kandi ko ingabo z'igihugu cye zirimo kugenda
kugenda zishirira ku rugamba zikagenda umugenda. Ni ibintu rero yaje kuba yavuga nyuma yuko hagaragaye ko igisirikari cya M23 kibashije kuba cyakubita ingabo za leta ya Kongo, ndetse aya masengesho yavuze ko agomba kuzaba ku tariki ya 9 mu kwezi kwa kabiri, niho aya masengesho agomba kuba yazitabirwa n'abayobozi bagiye batandukanye, ni mu rwego rwo kugira ngo basengere ingabo z'igisirikari cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa Wazalendo mu kugira ngo ubashe kuba watsindiye intambara. Ni ibibazo bigiye bitandukanye birimo kugenda bigaragara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza nk'ubu ngubu bamwe mu bayobozi batangiye kuvuga ko Felix Tshisekedi agomba kuba yakorerwa kudeta, dore ko akomeje kugaragaza ko agomba kuba yakizimba ku butegetsi mu gihe atabatowe, agomba kuba ngo yamanza gukemura ikibazo cy'umutwe wa M23 yakomeje kugenda kerensa. Bamwe mu bayobozi bakavuga ko iyi ngiyi ari politike ya propaganda ikomeye cyane yo kwanga ubwumvikane, ndetse by'umwihariko iyi politike ikaba yarakoreshwaga mu binyejana byashize, kuri ubu ngubu ikaba itakigezweho, aho utabasha kuba wakanga kumvikana na mugenzi wawe utazi icyo abitse inyuma. Ibi ngibi ngo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump nyuma yuko amaze kuba yasinyira kuyobora iki gihugu, akaba perezida wa 47 ugiye kuba yayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe rero agiye kuri iyi ntebe yarabaye perezida wa 45 w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabashe kuba yasinya amategeko agiye atandukanye, harimo itegeko rifungura